Ka Indian National Congress INC kalanang yobor shushu Ariboy District hadien baway na kinongi lambarang ba jong ka National People's Party NPP Namawati constituency uba longkum Vice President ka NPP Raitong Zone uba Enial Wa Plang ularay ban ay jingkersyan bapura yaw kortong ka Congress uba Vincent H. Pala hak election MP Lok Sabha National Seat kabanlong hakakat kandai terik yong arajar saw. Ya kate uba Enial lapan pau pai ba hakaway ka jialang jong kinong ilam jong ka Seng Congress hakisinong Raitong kabalalong hakalai terik yong arjar saw. Haba ajing kran sikilat patai kubor uba Enial uloong ba ka jingwan ban ajing kersan jong uyo kortong ka Congress kadai namar ba kipor bladem di tang ka Congress kabaile persya halo ka jingtmu ka BJP ban penlong ekari kabaran tang kaway ka rukam maniblay bat kaway ka ketien ka telit. Kadon ka jing sisya habang akan mau hakitu kipor balong Prime Minister Umar Judisai bat Home Minister nu Jagjiban Ram ipenmi ya ka manifesto jong ka BJP ha ka we ka kot kibor ka bakateng ka Blitz BLIZT kata ka manifesto ka long kumne Umar Judisai Ukraine uong ba all the Indian must be Hindu nang ta ka we uong ba the name of India should be changed to the Hindustan. The Sagaway Wong ba those who don't know to speak Hindi out from India. Habang akan mau itu ke manifesto, ngasong siya ban kersan ya kena ke BJP lan ya kena pertigi baya senrop. The Sagaway ngatarai kena kiri urung ba ki bala temen ki akan mau bahaba. Haus nemnya bukondai la asam kitu ki medal haman lagi school baro hakar India. Badak kitu ki medal latho one nation, one religions. Hadin kerja ke jong kita Kristen paro hakar India la komplainnya gitu ke medal ke medal la persangeno umur jusai ru klem nahi layo biang ke kongres habang ke perkada ketu ngan skudai ban Kristen ya ke kongres kenang menyelip percaya ketika BJP yo kawara biang gitu ki agenda gitu ki manifesto kata ketika kajing sengau hanga kiseng rulum baro ki tip bah khamtam ki bala pule ki bala nang start marhang te adelhi mdon UDP mdon HPDP mdon BPP hapsong kate kesuki independen beskendong ladang akren makenaru manoban kersan yanga kongres ubun ki perlok BJP ubun perlok to UTMC ubun ki perlok une usung rulum jangi te manoban ki kersan ya u khamtam katu ke BPP phi barden leite la menong bau biang ke kliu tuna ka tong phi barden usudon katu ke jing tibit kan paiba ban siong sa nar phana paiba bat ba big batem tibi gadu gadang hendrengi ki bala record to barden walong CM hadin bola sapen klem CM harjaka bu un khot itu prem disi ban kro ban yang perlu jimut ule khot ban yodo itu kibu ban kelumar tu te utama politician penmi mukuli ketu ka an bit ban bamar maloi urisan na ka MDC balai ketu gede ke jingting ek ba pensengan buat boyang scam wile da kes ucop une hi bat MDC begitu ki bayaro warden da gede ka kente kana ka kling ka tengah beti bergadu kadang pi banong giru orang ba akhir perkat itu kumbong ba pol warden udah tang masih adur ba karong sisengi der masih lur unam nang hire ban trekam nang ba itam ba pensit paiba pen kelumar paiba persa sorkar bet ya ka bade ba persahi ya ka balai ba persahi te paiba da phi paiba pai kau de sanar phna ong hite sanar phna yong ki tibru ki gadu gadang te kata gade jing i jing ha BPP te ki paiba ki ba sengsit BPP te ngate nga ai jing mut ba dere ban ya sengsit bit ka de ka seng ka ba ada piap cispa sne muru ka BPP kan nami sarkar hire ban sisar uba arden usudon ketu kejing tibit kan paiba ban siong sa nar phna paiba bat ba big batem tibi gadu gadang hendrengi ki bala record to barden walong CM hadin bola sapen klem CM harjaka bu un khot itu prem disi ban kro ban yang perlu jimut ule khot ban yodo gitu kibu ban kelumar tu te utama politician
Penmi mukuli ketukaan bit ben bamar maloi. Resign na ke MDC. Balai katu gede ke jingting ek. Ba pensengan buat boyang scam. Wile ada kes ucap. Unek hibat MDC. Begitu ke bayaro warden da gede ke kente kena ka kling ke tengah beti berkadu kadang pi. Banong giru orang ba akhir perkat itu. Kumbong ba pol warden udah tang masih adur ba karong sisengi. Der masih lur. Unam nang hire ben trekam nang ba itam ba pensit paiba pen kelumar paiba persa sorkar bet ya ka bade ba persahi ya ka balai ba persahi te paiba da phi paiba pai kau de sanar phnah ong hite sanar phnah yong ki tibru ki gadu kadang te kata gade jing i jing ha BPP te ki paiba ki ba sengsit BPP te ngate nga ai jing mot ba dere ban yo sengsit bit ka de ka seng ka ba ada pihak cispa sne muru ka BPP kan nami सरकार हिरे जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।